Hamren disiasa hemalong rong asara tumpen cirok tokame kapirupo. Karbi Rapster Season 3 Final Round Kapamanpon. Kardom nilibirta than bang phisami hem phiteron pi aprang si Biswanath Karbi live ke langwera do anaphan kardom pajiriglo kardom tangte pinya birta lenonang tonpen arjuponik sina Hamren disiasa hemalong rong asara tumpen cirok tokame kapirupon. Patami thang ni phai kre thoksia cho nijang hamren rong supi disiasa hemalong law and order ra hinpen tong sekot rong asara tumpen cirok tokame kapirupon. Bangso me longkacheng waya thipike arta kang dobogatum kachoboche koson se kapijum pon thekji mapusi je thanchi mumpon. Additional SPF e borbhoya pen ke than pon ke non amat arong tina rong asaratum prabjin pen chirok tokame ke phaponji la pen jongsi arta ke jumpen kachobuche tang dokok pulutang te district commissioner mate aron kang sayatum malong lam the pachini nangji puta sodak pen lam toy pipon jongsi lam toy pipon pe pulutang te rong asaratum adai che nangji puta lam the jai pon pinpur pon me ke tam tang bangkre phoni jang hamren rong supiang kang ke nep kang nang atuma phansitame ahok petpen ingsai pon bomsi ajaha katuma phan hem kang sampen sitame pajok pon bom loputa rong asaratum pen than pachini pon birta kirip gunlong ahut anke non sitame arta kijum he kachoboche atuma phan surihini ra trok pen surihini ra krehini la penon surihini ra engkora ke thom ar koye chiklo aron kirip tanga tengsi ingsai kapedo pon bomji aphansi pachini pon West Karbi Anglong District Deputy Commissioner Office along nitum West Karbi Anglong Sarkari Gambura atau phana ke pha dopon lo lapen nitum penang Gambura tumang che tong duno ladak conference hall along lapen bikhe koi ladak kachingwai ba pinya conference alam bangke ilitum Assam Chief Minister Hemanto Biswa Sharma lapen ke a district ting pen kethi ding atum DC atum SP atum pensi video conference do asila bangso video conference long si nitum pining ke chetong ba kar judun ji pansi banglo lapen la bangso lamalong bikhe koi ke chingwai pon bangke la child marriage po lapen alam thelo bi arta jumhak ba jitu arta kibi ang teng pen aber tum ke chepangri dokok yo lai hui tum aphan kapawe ba la sona bang ke chokchi pula bangso alam kacingwai pon pansi video conference ni tum dak piniwang lo lapen ke ni tum Gambura tum benta penangan alam malom sopor dak magistrate atum pen lapen ke additional SP atum pen ni tum cingki chathan lo lapen labang solam pini video conference kang ni pon alam the ni tum Gambura tum ta metang hawar ba metang area long isi awareness kacibi pon je phan ni tum chingwai pithir pon lo non kidam tang West Karbi Anglong pen bangkre foklang lo pen ajak tumpan arrest lo la subsang tu pisi pujente labang so bangke non kang ke arrest tang ta dolo sita muheta dak additional SP tum pulang tarmane kisuman kang saitang tum phan ke kilo pon ta dolo lapen ke prabjin pen kilo ponji phansi alang litum step deng pon bom lo intela so ega bang non pining pen si pang cheng mama te ningkan po aprang la chelang tang ningkan kret kat tumpan si la so effect mama te pining pen to effect manang li than te jima kacinia tengke labang so aron ba labang so ek ke 2006 lapen ke api 2012 13 molom pen da kachingwai pon dolo lapen ke non jitu ke theklong tengke pining la 2023 ningkan pensi bikhe koi labang so ka impose pon son si thekdam lo sita labang so ka chingwai pon la child marriage pa abang ke pa donang nelo ba child marriage abang ke litum ing tonang po pula bang so ek abang ke arji ding kluya prang pensi ka chingwai pon ba kiri pon alam do posini tum ka chini don alam bang ke Hamren pen Daniel Tenang report Biswanath Karbi live. tangte nona dunthua birta le nonang tonpen arjuponik tha
Karbi Rapstar Season 3 Final Round Kapaman Pon. Pyramid lase super big hati pyramid me nang di katri kapiri ci paria ria region lang pa mi nang di tang ka jo ni khai hi jon ci pa lu se tang ka jo ni ci pyo kon lo a joy pe a read de ki take a bitching room le super bi bonta aro nam ko hello like king ri ko son si hai un ji hi do bi di suri ar nam rising ci par jani hi Dun holo a P Ari charda things kanon lo ang tiang di kiver ke ni pilong wi ma phan si ko ji ko ta kin ni thang ni to lang di long ji ko akim ni am do sit ke take ria sai ka ki ni dum ji thang ki pari ni pai nang pu ni pa ga ke do join nang ni lam ke do ji lam ki nang nam ni ku lam te ni ji bi pa mi na si dam bom ni tu wa ki me ji ri ko ne ta lang bon te ku pi ye te nang pam bon ne di mak long away then take ria lay away ko si nang na do the ke nang man away nang gong away rap ni ji ni la si dam you si ke me to wa ki me ji ri pa me ra dam you si ke me punang ne ke klem na ji ya to war le ka hello system me ne Patumi thang ni phai kre troxia ni kang sam por phai phom alom dipu Pensing Teron Christian Village Playground along Karbi Rapstar Angdung Kiti Kapaman Pontu. Lason sing deng flicker bracer cap Karbi Youth Festival along Pachaton Dun si kedam thang ni phai kre pho arni pen audition cheng ponsi Patumi ni phai kre troxia ni kang sam por phai pho apor ho third round pen cheng si final round an paman ponlo. Final round along kipa hai pon laki second runner up Abangpu Monison Rongphar Rex Karbi point kre pho pen first runner up Abangpu Kar Imterang start gun point grade rock pen winner abang phu Tiri Hanjang Dili point grade roxy pen chepalong si chepa hai pon Lason sila bang soja megalong Karbi Rapstar Matelun Heloy Man Peng kithe kiting atum sitame chetong dun pen aliralon pidun la pen Christian Teron pen sitame kesia samai phu phan sitame kachoro pa jerpon la pen Karbianglo Autonomous Council CM Dr Tuliram Ronghang pen chenglok team Karbianglo phan sitame toro pa jerpon thu Labang swajai megalong bang pharoke tham sosiar mu tum lun heloi phan RDP dun si mesen pen pachon pontu Kobe phanta neli deputy representative na hin pen indeng plike brasir ke Karbi sonim so rongaje surihinira engkoira ka thomaninkan litum Karbi Youth Festival hot Karbi Rapstar kepado panlong pa choro par pekla kese samai phu ke hai Chandra Singh ko phana choro par pekla lapen ke pini labang so Karbi Rapstar ke paman panlong final an kepado panlong ta kado ka venang litum Karbianglong ara do ana herjume pen joglo lapen lancho takali arni ke me production alang litum YouTube channel hin pen alang litum production hin pen nang charap nang chetu pada choro par peklo lapen ke sponsored setame nang charap dun alang litum mahin pen on an pen nang charap dun pada choro par peklo sar manpeng do Dr Tuliram Ronghang honorable CM KAC dipu lapen ke Sri Madhuram Lekthei M ke hai KAC dipu lapen Sri Johnny Timung ke hai MSc KAC dipu Sri Avijit Kro MSc ke hai halang li bana churulo KAC dipu Sri CM Teron General Secretary Karbi Youth Organization Sri Mongol Singh Timung President Lumbajong Development Organization lapen Sri Kiron Tokbi akehai alang letum doan pen nang ceram nang cetudun pen labang so Karbi Rapstar season 3 final ke paman pon long ke padu pon long porning sampik lo lapen ke kadu ko be cepate bang pu bang phitum same aning sampik pik lapen ki lun heloi same letum Karbiang long ke rank lok ade dason klang lo pu pini thek pon long lo lasi la kadu ka venang letum herjume lo lasi pini nelihin pen neli deputy representative on hin pen Karbi Rapstar team hin pen kachuru pajer lapen ke kadu ko be press media tam tagawang pachuru lo lapen ke lapuan si neli lamtheng ton pon kok lo Pijotsi kebagilan nga sumison puson pini bipon lang ma nile tum hen pan mathapon lo ahok pede peneng si nile tum Karbi Youth Festival stage long masi ke peman panji polo ke padu panji polo bon sam nile tum bang asap so dedun chada joine peneng bang ke ladak bang si bipon rong lo AG Church playground long si Pensing Teron Christian Village long si la si non ke bang jilang bang ke hai KCS meipu ke hai nangache chagateng pen ke bang ji mate ningkan pokep ki chok Golden Jubilee hut bang ke hadak si Karbi Youth Festival tara langsung long si nili tu manta nang pik pon pu si nang cicak iklo la si non ke bang je ningkan bang ke hadak thedung pen lalun heloi cepati bang ke hadak si padu pon pu Karbi Rapstar bang ke alun heloi na betul lama macam macam lagi paculing kan cari ya apa dia langsung kecuali an disungguh song nili kelas dun dalam mati dengan kamu
son kam klem po lon Charlie kon bom po son lo ya lo. Hindi la non nang itu mak peneng bang lo sami mon kan kapek sami nang di kapek dong sami nang di son kita pun nang di son nak punya keluar ni. Isian lo ilok kan ali ning kan pini asin doi mar. Mane son bangke chithana kida son yo ning karong mate chithana kida lo mane sami ning karong idulo lapen isi nut asami phan choro gantung nili rapura dala carburetor star long nang le dui puni chamata the tami nu sami do ni phanang rabdun pe di chipate dun tha walang li nang phan lo mangke nang dun lo galang li non ang hu de ne pen yo nang pen man si long lo pot ning arong pe kan lo nang thi si pen ninjek the dala Nang lihat itu non apa non kira ibang sebenarnya nang di son kita ang kita bang son awasan nang di Piponji. Oh Piponji. Apen sonalam ne yuthang non ne do bom mading nong srame inut bahini nang Charlie tundo la mana ne juthan kon bom di mane anules ko son ma la rap hip hop culture lang ko son PPC dodoma son Charlie nai ma than kon bom je pare kon bom la se nasi mo arpu la son inut bahini nang kar bang do te than kon ji yuthang the kan ke te kele lian ke bahini pi ma te lai juthan je pare kon bom ko Karbi Anglong Dipupen Pradip Rongpa report, Viswanath Karbi Live.